Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uway na kikat argot ki MLA ka Kongres ubalamina uba Charles Pingrup. Ulaong bahadian ke jingmina ki MLA. Kendan kinang kersan ki banne bat kendan ru kiban awan man penyasra. Hendrai ulaong ru bakasyang hakipat ba bakenrai. Banang badai tang ka Kongres ngin jablut kata ke bamla banlong. Hendrai ban Punjab ya unono kertang kasyang hakipat ba. Kini kejengkeran jong ba Charles Kalong hadin bo Presiden ke MPCC ba Vincent Pala ulaong bagi kat artli ki konstituensi kidai jaka Kongres bat kasang kan persang benjabyang na kini kijaka. Ba Charles ulaong pabarok kisang pertai ken ong katahi man persang man Punjab ilaki kertong. Ang habitat dia kata pun parti degli belum dah. Magi kira persang berpunjab juga parti juga Kongres. Bani yang persang berpunjab juga parti banginan mentah. Ada besi dia. Tu buat job dia berubah. Belum. Ada kerja tu jangan parti tu. Buat ki parti bomdan ki Kongres ni hapusan berpunjab Kongres. Ya bersama. Jika ada yang konstitusi itu orang tak itu, jikun berada putli, karboyo. Thì nakaling juki kila ong ruba, kila kam ruba, kibami kidai tangkin ki Emily, rekino kersan jong baro kidang don bat ka Kongres. Tidak ada kalau pun dah, minta salah dan kebentar jungi, bangi besutui baik bah ini, dewan lama ni, di bawah mundan ni, tidak sama baik. Ije dia kat sen ni, ije dia beriu ni, ije dia kat rekam jung ni, ije dia kat jing lamu jing manjung beriu ni. Semua kita iba berbisa. Nomor ada piong, juga Kongres, tangguh di Kongres ni jawab dia berlawan lu. Tuat kibai itu kiri parti nasional yang bagi dia berjawab lu. Kata apa mana benar semua iba. Tidak kenalkah prinsipal. Bagi baik baki tinggi dia ban Punjab ini nak kurang, kasih apa?